Sabah kala pediang yang kajingklan ai kuble dekat Presiden Kari cakap dorbar habaro ateli kiyeng jangka parlimen. Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi mentakasmi ulangam ha Triveni Sangam ha Mahakum Prayagraj. Kajing tak buat kelayak cakrang nakabentah nyopau teli visit hayang darbar ha New Delhi. Kajing tak buat kelas sedang ha kepuhnya wajib stamp dan enkod hadu kahliru wajib jamni. Vice President ucap diperhankan minta kasih uloong baka jingnya tak buat kadai kanongrem bat kali air ringin siem berpenin ya kariti sencar pat bang. Kajing lang kabalai sini jangka Monetary Policy Committee Reserve Bank of India kala sedang minta kasih ha Mumbai.